ንን ታላቅ አስተዋጽኦን በማሰብ የህዝብ ልጅነቱንም በማሰብ አዲስ አበባም ልጄ ነው ብላ አሳንገለቴ ፈና ከዚህ በመቀጠልም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባን ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን መልእክት እንዲያስተላልፉልን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ከበጀማው አዳነች አቤቤ ከንቲባ ብልቺንስ መጋላ ፍንፍኔ ከበጀ ጉዳን ገር ወልተጂ ተፈራ ኤርጋ ከኑ ደበርሰን የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የተከበሩ አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ፕሬዝዳንት የተከበሩ ወይዘሮ ኢሊሊ ማርቆስ የጀግናው ከያኒ የትልቁ ሰው ባለቤት የሃይማኖት አባቶች የመከላከያ ሰራዊታችን ጀግኖች እዚህ የተገኛችሁ ኃላፊዎች ታላቁን ሰው ለመሸኘት እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ ዛሬ ትልቅ ሰው አጥተናል። ዶክተር አሊ ብራ በቀላሉ እጅ አይሰጥም ነበር። ዛሬ ግን ሞት የተፈጥሮ ህግ ሆኖ እጁን ክንዱን እንዲንተራስ አድርገዋለች። ዋርካው ወድቋል፣ ተሸንፏል። እኛም ውለታው እጅግ ብዙ ነውና ሁላችንም ተሰባስበን በታላቅ ክብር ልንሸኘው እዚህ ተገናኝተናል። ከዚህ በላይ ይገባዋልና ስለ አሊ ብዙ ነገር ተነግሯል። ከዚህም በላይ ማለትም ይቻላል። ነገር ግን አሊ ብዙ የሰራውን ከምንናገረው በላይ ከአሊ ህይወት መማር በደህንነት ነው። አሊ በህይወቱም አስተማሪያችን ነበረ። በሞቱም ብዙ ነገር ዛሬን አስተምሮናል። ከአሊ ህይወት መማር የምንችለው አሊ የዘፈነውን ሁሉ ኖሮታል። አሊ የዘፈነውን ሁሉ ኖሮት በአይኑም ውጤቱን አይቶታል። እኛም የምንናገረውን ከኖርን ሀገራችን ትቀየራለች፣ አንድነታችን ይበረታል፣ ይጸናል። በርግጥ ኢትዮጵያ እንዳሰብነውና እንዳለምንላት ታላቅ ሀገር እናደርጋታለን። እንደ አሊ አይነት ሰዎችን ማፍራት ላይ ትኩረት አድርገን መስራት ይገባናል። አሊ ብዙ ልጆች አሉት። አሊ የፍቅር ሰው ነው። አሊ ፍቅሩን በተግባር ያሳየን ነው። አሊ ብዙዎችን ከተበታተኑበት ሰብስቧል። አሊ ብራ ብዙዎችን የተጣሉትን በፍቅር አስተቃቅፏል። አንድ ላይ እንዲቆሙ ማድረግም ችሏል። በርግጥ ስለ አሊ አሁንም ብዙ መናገር የሚቻል ቢሆንም አሊ ብራ ከምስራቅ ኢትዮጵያ የተገኘ ፀሐያችን በመሆኑ ሁላችንም ሞቀነዋል። በሱ ብዙ ነገር አግኝተናል፣ አትርፈናል፣ በአለም ታውቀናል። ስለዚህ ይሄንን ጀግና ዛሬ እዚህ በወዳጅነት አደባባይ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተሰባስበን ሰላም ሁን ጀግናችን በሰላም እረፍ ስንለው ይሄንን ጀግና ሁሉ ጊዜ አብሮን እንዳለ የምናስብበት የምንኖርበት የምንማርበት ስራዎቹ ከኛ ጋራ ሕያው ሆነው ይኖራሉ። በህይወት ሳለን እንደዚህ በህይወት ሳለን እንደዚህ አይነት መልካምና ትልልቅ ስራ ከሰራን አንሞትም፣ እናርፋለን እንጂ። አሊ ብራም ዛሬ አረፈ እንጂ አልሞተም። ስለዚህ ታላቁን ሰው የምስራቁን ዋርካ ታላቁን ከያኒ አዴሮ የክብር ዶክተራችን አሊ ብራ
በሰላም ረፍ ደህና ሁን እንለዋለን። ከበጀምቶታ አስተርገምታን ሁንዲ ከሰን ሀራ ጋዲኩን ገደ ጉዳ ለጴ ከኛ ጨብሴ ኑሪፈቺሴዳ አሊራ ባዬ በረና ዳበታ ሳት ዋሄዱ ኑበርሲሴ ዱአ ሳትስ ባዬ እራ በረቹ ደንደኛ አሊን ከኑንዳት አሊን ሁንደታ ኤዱኤ አሊን ብያ ፎጀቴ አሊ ብራን ነመ ጉዳ ተውሳ ሆጂ ሳቱ አዱኛ ረቲ ኢሳ ፋርሳ ኢሳፍ ዱበታ ሀረ ደቂቃ ሙራሳ ከነቲ ዋዬ ዶክተር ከበጃ ነመ ጉዳ ከና ደቂቃ ከነቲ ሀሶፍኔ ፊጡን ደንደኙ ሆጂን ሳገሩ የሮ ሁንዱማን ወጂን ጅራታ ጅሬኛ ከኛስ ገረ በዳዲናት ገረ ተኩማ ዱጋቲ አከጨሲስኑፍ መነ በርኖተ ጉዳ ተኤ ኑፋና ጅራታ አዴሮ ከኛን ዶክተር ከበጃ ከኛን በርሲሳ ከኛን ነጋም ቡቀዱ ጀናን ገለቶማ አሊ ታላቅ የባህል አምባሳደር ነው። የባህል አባት ነው። የባህል መግለጫ ሙዚቃን የቀመረ የተጫወተ አዋቂ ሰው ነው። ከዚህ በመቀጠል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የባህልና የቱሪዝም ሚኒስትር ክቡር አቶ ቀጀላ መርዳሳ መልእክት እንዲያስተላልፉ እንጋብዛለን። ከበጀሞ ቦቀጀላ መርዳሳ ሚኒስትር አዳ ፊ ቱሪዝሚ እርጋ ከደበርሰን ከበጃንገር ወልተጂ ተፈር ለዛሬ የፕሮቶኮሉን ጉዳይ ቢተው ክብራትና ክብራን ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እንደየማረጋቸው ሁሉም የሃይማኖት አባቶች ከሁሉ በማስቀደም በኦሮሞ ማህበረሰብ ከዛም ባሻገር በኢትዮጵያ ከዛም አልፎ በአፍሪካ ዘመናዊ የኪነ ጥበብ ወይም አርት ኢንዱስትሪ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ካላቸውና የመጀመሪያ ረድፍ ላይ ከሚመደቡ አርቲስቶች መካከል እንደ ንጋት ኮከብ ደምቆ የሚታይ በተለይም የኦሮሞ የሙዚቃ ንጉስ እስከመባል የደረሰውና ላለፉት 60 ዓመትና ከዛ በላይ አመታት በትውልዶች ዘንድ ታላቅ ዝና ያተረፈው የሙዚቃ አባት የፍቅር የአንድነትና የጥንካሬ ተምሳሌት የሆነው አርቲስት አሊ ብራ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ ልባችን በሐዘን ተሰብሯል። አገራችንም ትልቅ የኪነ ጥበብ ዋርካ የሆነውን ሰው አጣለች። በመሆኑም በራሴና በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ስም ለመላው ቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለሙያ አጋሮቹ፣ ለጥበብ ቤተሰቦችና መላ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ይስጣቸው ያልኩ እርሱንም ፈጣሪ ነፍሱን በአጸደ ገነት ያኑርልን በማለት እለምናለሁ። ክብራትና ክብራን ስለ አርቲስት አሊ ብራ ብዙ ተብሏል። አርት የአንድን የህብረተሰብ ታሪክ ማህበራዊ ባህላዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችን የህዝቦች ትስስር የአንድ ህዝብ ወይም አገር ታሪክ አንድነትና ገጽታን የሚያጎላ ኃይል ያለው መሳሪያ መሆኑ ይታወቃል። በኦሮሞ ህዝብ የኪነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ዘመናዊ የሙዚቃ ባንድ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1954 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1962 በድሬዳዋ የተደራጀው የአፍረንቀሎ የባህልና ዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ ነበር። የአፍረንቀሎ የባህልና ዘመናዊ ሙዚቃ ባንድን ከመሰረቱት 18 ኦሮሞዎች መካከል እነ አቡበከር ሙሳ
እስማኤል መሐመድ፣ አሊ ሸቦ፣ አብዱራህማን ዩሱፍ፣ መሐመድ ኢብራሂም ወይም ሸንተም ሹብሳ፣ አብዱል ሐጅ መሐመድና ሌሎች ሰዎች ሲሆኑ በኋላ የኦሮሞ ሙዚቃ ፈርጥ ሆኖ የወጣው ክቡር ዶክተር አሊ ብራ የትውልድ ስሙ አሊ መሐመድ ሙሳ ገና በልጅነቱ እድሜው በ13 ዓመቱ የአፍረንቀሎ የሙዚቃ ባንድ መስራች አባል ነበር። የአፍረንቀሎ ባንድ በገዳ ስርዓት አደረጃጀት መሰረት በእድሜ ደረጃ ተከፋፍሎ የተደራጀ ሲሆን ኡርጂ በከልቻ የንጋት ኮከብ ማለት ነው ቡድን በእድሜ ትላልቆቹን ያቀፈ ሲሆን ታዳጊ ወጣቶች ያሉበት ደግሞ ህሪያ ጃለላ ወይም የፍቅር ባለንጀሮች፣ ቶኩማ ጃለላ የፍቅር አንድነት፣ ቢፍቱ ገነማ የንጋት ጮራ ተብለው ሲሰየሙ የክብር ዶክተር አሊ ብራ ከታዳጊ ሙዚቀኞች ቡድን መካከል አንዱ ነበር። ለአርት ስራ የተፈጠረ በአርት ስራ የተዋጣለት የክብር ዶክተር አሊ ብራ በአፍረንቀሎ ባንድ ውስጥ የኪነ ጥበብ ስራውን በለጋ እድሜው አንድ ብሎ የጀመረ ሲሆን ሰው የራሱን ሐሳብ በነጻነት ለመግለጽ መብቱን በተነፈገበት ዘመን ላይ ቆመው በቆራጥነት ስለ ህዝቦች እኩልነትና ነጻነት ካቀነቀኑ ሙዚቀኞች አንዱ ነበር። አፍረንቀሎ የባህል ቡድን በወቅቱ በነበረው መንግስት ጫና እንዲፈርስ ተደርጎ አባላቶቹ አንዳንዶቹ ሲታሰሩ ከፊሎቹ ወደ ጎረቤት ሶማሊያ ሲሰደዱና እንደነ አቡበከር ሙሳ እዛው መቅዲሾ ውስጥ ሲገደሉ አሊ ብራ አገር ውስጥ ታስረው ከተንገላቱት ውስጥ አንዱ ቢሆንም እስራት ከአርት ስራው ሊያስቆመው አልቻለም። ከእስራቱ በኋላ ተስፋ ባለመቁረጥ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ኑሮውን የሚደጉሙ ስራዎችን ከመስራት ጎን ለጎን የተፈጥሮ ስጦታው የሆነውን ሙዚቃ ሊቀጥል ችሏል። ከተስፋና ነጻነት ካለው ምኞት የተነሳ ነው። አሊ ብራ ከአፍ መፍቻ እንደተነገረው ከአፍ መፍቻ ቋንቋው ኦሮምኛ በተጨማሪ በአማርኛ፣ በአረብኛ፣ በሐረርኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ ቋንቋዎችም በመጫወት አርትና ባህል ድንበር የሌለው መሆኑን ከማረጋገጥ በተጨማሪ ለሌሎች ህዝቦች ያለውን ፍቅር በተግባር አሳይቷል። አሊ ዓለም አቀፋዊ ነው። አሊ እንደተባለው መንደር የለውም፣ መንደርተኛም አይደለም። ከጊታር በሚያወጣቸው መሳጭ ዜማዎቹ የማይረሱ የጥበብ አሻራዎቹን በሁሉም ልብ ውስጥ ለማስቀመጥ የቻለ ብርቱ የጥበብ ሰው ነበር። ሙዚቃዎቹ ዘመን የማይሽራቸው ጠቃሚ መልእክቶችን በውስጣቸው ያዘሉ ሁሌም ህይወት ያላቸው የማይጠገቡ ናቸው። አሊ የሙዚቃ ጨዋታን የሚችል ብቻ ሳይሆን የሙዚቃ መሳሪያዎቹን ራሳቸው በራሳቸው እንዲጫወቱ የሚያደርግ ሙዚቀኛ ነው። አርቲስት አሊ ብራ ከራመነ ባገዳየሳ ዳቄንገል መሳጀጀቤሳ ታኢንሴን አሳበ በሬሳ ኦቱሌ ኡሌን ጨቤ ኡሌን ባገዳንጨቡ ቤካ ኢረኩን መለሴናን የሰንቀቡ በማለት የገዳ ስርዓትን ታሪካዊነት መቻቻልና ጥንካሬና ዲሞክራሲያዊነትን አቀንቅኗል። አርቲስት አሊ ብራ ዋመሊኑ ዲቤ ጀኔ ቢታምርጋ ከራስሪ ዲብኔ ማሊፍ ደምነ ሞጋ Rabbi moo namuma kan seera jallisee waaqa moo namuma kan seera jallisee ati keenya takka maltaddaan nu baasee ilmaan haadha abbaa walii obboleessaa maaliif wal jibbina akka ilmaan bineensaa harki harka nyaatu diina ofii malee nutu of xiqqeesse eenyu nutu caale በማለት ስለ ህብረትና አንድነት ሲያቀነቅን ትክክለኛውን መንገድ ትተን ዳር ማለትና መለያየት ውድቀት እንደሚያስከትል ነግሮን ላይ አሊ ብራ ለሰው ልጆች ሁሉ በእኩል ፍቅር የሚያሳይና ከህፃናት ጀምሮ እስከ አረጋውያን ሁሉ በማክበር ፍቅሩን ያለ ገደብ የሚለግስ ስለነበር ሁሉም በሁሉም ሲታወስ ይኖራል። በአካል ብለየንም ስራው በልባችን ላይ ታትሞ ያለ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ሕያው ነው። አሊ ዘመኑን በከንቱ በዋዛ በፈዛዛ ያሳለፈ ሳይሆን
ጥበብን ተጠቅሞ ሰዎች ከሰዎች እንዲፋቀሩ፣ እንዲከባበሩ፣ እንዲደጋገፉ፣ ጥላቻና ቂም እንዲወገድ በተግባር ያስተማረና ሁሌም ተምሳሌታችን ሆኖ የሚኖር የጥበብ አባት ነው። በዚህም ያደገበት የኦሮሞ ማህበረሰብ የሚሆን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲዘክረው ይኖራል። ታላቁ ሰው አሊ ሁሉንም በእኩል ዓይን በመመልከት ያሳይ የነበረው ትዕይንትና የሀገርን ወገን ፍቅርና ስራዎቹ ዛሬ ያሉ ትውልድ መጪው ትውልድ ታላቅ ትምህርት የሚወስዱበት ይሆናል። ዛሬ ላይ የምንገኝ የጥበብ አፍቃሪያንም ፋና ወጊ የሆኑ ስራዎችን ከነመልካም ስነ ምግባሩ በመረከብ ለቀጣይ ትውልድ ማሸጋገር ይኖርብናል። ለዚህ ደግሞ የዚህ ታላቅ ሰው የህይወት ጉዞ በሚያሳይ ታሪኩን የሚመሰክር በጥናት ላይ የተመሰረተ መጽሐፍ እንዲዘጋጅ የአሊ ብራ ሙዚቃ ቤት እንዲከፈት ቢደረግ ትውልድ ይማርበታል ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻም የክቡር ዶክተር አሊ ብራ ነፍስ ፈጣሪ በአጸደ ገነት ያኑርልን ያልኩ በድጋሚ ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጆቹ፣ ዘመዶቹ፣ ለመላ የጥበብ ማህበረሰብና ለኢትዮጵያውያን መጽናናትን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ኤርጋ ከኑ ደበርሰን ሚኒስትራ አዳፊ ስፖርቲቲ። ከዚህ በመቀጠል ይህንን ታላቅ ጀግና የሚገባውን የክብር ስንብት ለማድረግ በመካከላችን ከተገኙት ኃላፊዎች ክቡር አቶ አደም ፋራህን መልእክት እንዲያስተላልፉ እንጋብዛለን። ከበጀሞ አቡ አደም ፋራህ ከበጃን ገረ ወልተጂት ተፈራ። ክቡር አቶ አደም ፋራህ አሊ ብራ በተወለደበት አካባቢ ተወልደው ያደጉ የኖረባትን ያደገባትን ድሬዳዋ ከተማ በኃላፊነት የመሩ ናቸው። راجعون نفس ذائقة الموت يا أفريقيا Ali Birrati Magala Finfine and Oromia fi Oromoti Tasfamajuru Ilalchi Sudani Kalatuman artisti Jalatamavi Kavajama artisti Mogorojifar Kabane Sinidianeti Jira Why Ali Birrati Mal Jakanjo Kalatuman Gamaisin Kanis Versinota Turtin Tesanamas Media Kessan FIB Fana Jinata to Sinijana Turtin Tesam Media Kessan FIB Jinata to Sinjana Kalatuman Egama Kesuma Kenyatis in the Versinachat Jalkavarati Gada Sinitagam Satani Kesafu Mo Gay Motin Artida Artist Ali Birra Budina Arti Oromo Kesati Bade Gababina Kanun Stamberpan Maka Kesan Rajalkava Pesa Maganki Yashaman Sababu Jerama Populeso Mogorodi already why Ali Birra Karane one Epsuran Gada Gudda Turagame Ali Namajabada Hayu Gudara Akabiyati Nama Gay Gudara Wateda Wang Gudda to go to Java to Hayu Gudda to Kodabdezra Kunamo Kusa Arti Oromo Kesa Artin Oromo Akawan Ratila Lamale Alin of the activity Alin Nama Arti Oromotive Gay Gudara Fanata Torba Namar Bachurandura Serboda Afanota Garagaratin Hiddusan Silvejalini Angarati one Alin Lavangulin Injuru Adunya Karati Uma Uma Rakase Gudina Arterate Muscara Tojidera Serboda Biakanakesati Aka Ethiopiati Indelagamne Musika Guda one Hiddute Hiddusan Delegatura Alone Kanaboda Jiran Ali Rawana Kasikana Barate Garaful Durati Artikenyas before or at the before Akali Karati Fundurati Tarkafachi Kabatun Abdikawa Ega Numarati Motoroti Lamigombi Timara Gadasitagame Ipsaduti Numansi Gesina to Gongura Macao Momef visit Akoli galat gada Buddha Turagame Ali Obra Bunkenya Nuti by Ega Dinezra
uummanni Oromoo fi deeggartoonni aartii Oromoo hundi keessaan rabbi jajjabina sinaa kennu jennaani maatii Alii Birraatiinis rabbi sinaa jajjabeessu jedha. Egaan hordoftoota keenya tamsaasa kallattiitiin kan isin biraan gahaa jiru qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kun sirna geggeessaa aartistii Alii Birraatiif magaalaa Finfinneetti taasifamaa jiru. Ammas sirna geggeessaa kanarratti keessummoota argaman keessaa Harargee irraa ka'u karaa dheeraa deemuun magaalaa Finfinneetti namoota argaman qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Turtiin teessan ammas miidiyaa keessan FIB wajjin haa taatu isin jecha kallattumaan gara keessummoota keenyatti isin dabarsina. Maqaan keenya Masiinaa Ibraahim magaalaa Wadaa irraa hin dhufe Alii Birraa keenya rabbi rahmataa godhuufi rabbi jannatul firdoos rabbi haa kennuufi abbaa jaalalaa abbaa tokkummaa abbaa Oromoo bal'aa kanaati rabbi jannataa haa kennuufi hedduu qaamni keenya ciraan tokko nurraa irratee magaalaa Wadaa ashuun ammataan jennu akkuma jettee takkaa'ummaan diinaan jennu saniifuu Alii Birraan kun nuuf abbaa wahumaan jeesuu hin qabu. Alii Birraan biyya tanaaf saba kanaaf biyya guutuudhaaf arra wallaahi waan hin jiruun qabu cinaacha keenya kan mirgaa kan bitaa osoo hin jenne kan mirgaa nurraa cabee jira. Saniifuu abbaa Alii Birraan abbaa barnootaati. Abbaa tokkummaati. Abbaa biyyaati. Ka biyyaa dhaabbate ka takkaanni nyaadheetiin qophaachee dhuganjiin ka itti qeenyarraa Oromummaaf falmu Oromummaaf dubbatu Oromummaaf bakka Oromummaaf inni dhaloonni isaatii fi duuti isaatis Oromummaaf jeetiin yaada Alii Birraa. Saniifuu innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun laphee nama hundaati cabe rabbi jannataan isa haa qananiisu Alii jannataatti isa haa ida'u rabbiin gaawaan addunyaa irra dalagate akhiratti rabbi haa kennuuf janna. Khatimaan lisa tolchee rabbi isa khatimaa akka isa tolchetti isa bura isaa rabbi haa bareechuun ja'anii Alii Birraa wahumaan jee himuu hin qabu Oromoo hundaaf sabri rabbi haa kennuuf himaa rabbi haa kennuuf biyya guutumaafuu namni biyyoota na guutuuf rabbi himaa haa kennuuf ja'anii abiyyiin qayyooshii Alii Birraan kanaaf saniin qabu abbaa nama hundaati abbaa xiqqaati abbaa guddaati abbaa biyyaati bakka inni ni nyaadhaa ni dhugaa ni dhalaa ilmaanii guddifadhaa maalii kada kan hin jiru yeroo isaa Oromoo keessatti umrii isaa Oromoo keessatti jireenya isaa Oromoodhaaf lubbuu isaa Oromoodhaaf kanneen ilaa irratti abiyyi wanti Alii Birraan wareega kanneen wareega isaati rabbi Oromoo hundaaf rabbi sabri haa kennu inna illaahi wa inna ilaihi raaji'uun inna illaahi wa inna ilaihi raaji'uun isa illee sabri. Egaan jalqabarra maqaa keessanii fi iddoo irraa dhuftan miidiyaadhaaf ibsaadha daawwattoota keenyaaf ibsitanii gadda isinitti dhaga'amee fi ammas ammoo qooda Alii Birraan guddina muuziqaa Oromoo keessatti baate gabaabinaan akka nu ibsitan barbaanna fuula keessaniin gara kaameeraatti. Bakkeen maqaan kiyya Muniiraa Jamaaliin jedhama bakkeen irraa dhufe Boolee Bulbulaa Tiraan dhufe Alii Birraa jechuun akkaan itti ibsu akkuma inni jeen beeta silaasumaan faarsaa jechaan natti qaataa jeen beeta silaa isa waan isaaniin ibsa jechaan natti qaata jechuun jechaan akkaan itti isa ibsu hin danda'u Alii Birraa hedduu jaalanna shoora guddaa taphate aartii Oromooti afaan keenya Oromoodhaaf wallaahi akka dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu takka dalagee waa hedduu takka nu dubbate waa takka hedduu irraa baranne nama guddaa nama jabaa dhabne rabbiin ummata Oromoo hundaaf illee jajjabina rabbi haa kennu ummata biyyaati warra isa jaalatuuf jaalatoota isaa hundaaf obsaa fi jajjabina rabbi haa kennu Alii Birraa jechuun abbaa keenya akkaan itti ibsuu akkuma inni jeessan akkumaan itti ibsuu hin qabu wallaahi rabbiin lubbuu isaa kaa jannataa rabbi haa godhuu fi jechaan kanan dhufe godina Gujii Nageellee Booranaa magaalaa Harqalloorraa dhufe asirratti gadda kana ibsachuudhaaf gaddi akkatti ibsannu yaa akkuma nu hundi waliin beeknu kanatti kanaa miti amma kan guddoo bakka kanatti ibsachuudhaaf deemnu maal fakkeenyaaf wanni inni har'a nu barsiise kun inni akka borii fi addaan hin cinne jechuudha kan nu barbaannu gabaabumatti kan jirudha jechuudha Dr. Alii Birraan aartii kana keessatti darbee dhaloota dhufuufis waa hedduu lafa kaa'ee darbee jira. Nuufis ammas waan hedduu tokko nu mirkaneessee akka nuti jajjabaannee biyya kana tokkoon sabaaf sablammoota tokko goonee walitti qabannee afaanota hedduudhaan sirba yeroo inni weellisu baay'ee keessa keenyatti gammachiisaa ture jechuudha. Kanaaf amma iddoon amma har'a Alii Birraan irratti akkanatti mootummaadhaan uummata isaatiin akkanatti madaalamee inni xowwaalame kunini akkuma yaadatamutti yeroo weellistootiin as dura asirratti dhiitamaatii fi nyaatamaa turte irratti har'a bilisummaa kanaan akkanatti kan walitti dhufee kunini Alii Birraadha jechuudha.
Kanaafuu Ali Birraan baay'een dinqisiifannaa ulfaadhaa galatuma fayyada. Egaan hordoftoota keenya kun kan hordofaa jirtan tamsaasa kallattiidhaatiin sirna geggeessaa mootii aartiidha Dr. Kabaja Artist Ali Birraatiif Finfinnee handhuura Oromiyaa fi Oromooti ብሔራዊ የቀብር ስነ ስርዓት አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ ሁኔታ ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራን ለመሸኘት እዚህ የታደማችሁ አፍቃሪዎቹ በዚህ መንገድ ስለሰኘነው ምስጋናዬን በመንግስት ስም አቀርብላችኋለሁ። Egaan hordoftoota keenya kun tamsaasa kallattiitiin Finfinneerraa sirna geggeessaa Dr. Kabaja Artist Ali Birraa isin bira gahaa jirudha. Qophii keenyaan ammoo amma kabajamoo artistii beekamaa Maadii Sheekaa qabannee isinii dhiyaanneeti jirra. Artistii Maadii Sheekaa jalqaba irratti gadda isinitti dhagahame ibsachuudhaan itti aansuudhaan ammoo qooda Ali Birraan guddina aartii keessatti gumaachan akka nu ibsitan isin gaafa. Gaddi natti dhagahamu akka nam tokkootitti miti akka biyyaatitti akka Oromoodhaatitti aduutu dukkanaa'ee ana qofaa miti kan gadditti dhagahamu walumaan dhabne artist Ali Birraan nama dhabuu qabnu turre kuni wanni gaddarra jabaadhaa osoo jiraate osoo namni lubbuu walii kenne Ali Birraan namni lubbuu isaaf kennu tokko lamaa miti hin ta'u rabbii wajji waliin lolu namni ara rabbiitu isa fudhate Ali Birraadhaa waan addunyaa tanarratti namni tokko miti namni miliyoonni tokkoon hojjannee ol hojjate rabbiitu dandeetii tana kennee fi dandeetii rabbiin kennee fi hawaasa isaa gargaaruun hawaasa isaa tajaajiluun xurreen Ali Birraa saaqeenii arraas geenye Ali Birraatii fi Oromoo adda baasee laalu Ali Birraa jechuun Oromoo jechuun Ali Birraa jechuu osoo Ali Birraa jiraachuu baatee Oromoo inni jamun jiru ture maquma kalee nuun arrabsan saniin nu yaaman ture Ali Birraadhaa TV jaarraa abbaa gadaa nama jalqaba qabsoo tana gaafa eegalan jaarraan yoo gaara dhaqee qabsoo hidhannoo eegale Ali Birraa nama qabsoo sagaleedhaatii fi sammuu namaa dhadha'ee hirriibaa nama kaasuu irratti gumaacha barbaachisu ol godhe Ali Birraa jechuun nama boru arge guyyaan boruu maal akka fakkaatu arkee qabsoo godhaa ture malee dukkana keessatti haftee turte Oromoon ganna 100 ol. Egaa mee Ali Birraatirraa dhaloonni har'a jiru keessaa fi artistoonni amma lafaa ka'aa jiran abdii egeree gajaaman maal irraa barachuu qaban dhaamsa kana waliin qabdanii akka cimsitanii dhaamtanii barbaadu. Dhugaa Ali Birraadhaa sirba qofa beekan isaanii sirba qofa osoo hin ta'in keessa gabbu'anii Ali Birraa maal akka ta'e baruu qaba namni. Ali Birraa eessarraa akka ka'e eessatti akka deemu eessarraa akka ka'e eessa akka dhaabbachaa jiru eessatti akka deemu namni baruu qaba. haadhaamnu sagantaan eegalee jiraan siyaasaa. Okay, sa Ali Birraadhaatirraa wanni baruu qabnu gaa Ali Birraadhaa sirbuu qofa osoo hin ta'in sirba isaa qofa dhageeffachuu osoo hin ta'in gabbu'anii Ali Birraa eenyu akka ta'e baruudha. Ali Birraa nama jaalatu nama ijoollee ol guddisu karaa kaleessa qoree inni keessa deemaa miilaan dhufa sun nuti har'a kopheen irra deemaa jirra kabaja walii goonee guddina afaan kanaa guddina hawaasa kanaa guddina saba kanaa guddina biyya kanaatiin aartiin akka iddoo guddaa qabu gahee namni karaa sanarraa akka deemu dhaloota dhufu kanaa ajjiruu fi qabu fudhannee dabarsa. Maaliif nama akka Ali Birraan argannu Ali Birraan dabre Ali Birraa namni bakka bu'u ammoo dhufu qabaadha jaalatee karaa Ali Birraadha wanni namni karaa tokko deemu dhufneen waan hundaan Ali Birraa fakkaatu hedduu ulfaatu. Parsantii 50 namni Ali Birraadhaa qofa gurguratu rabbiin ammoo kan immoo ammoo hojii jabaatee irratti hojjechuu qabna waan jiruuf. ሰው ነው ወይስ ፈጣሪ ነው የለያየን? እኛስ ያንድ እናት ልጆች ነን ነው ያለን አሊ። ይህ የማንዘነጋው
የማናፈርሰው ቃሉ እንዲሆንልን ፈጣሪ ይርዳን። የአንድነት ድምጽ ነው አሊ በአንድነታችን እንድንጸና ያድርገን። ከዚህ በመቀጠል ክብርት ባለቤቱ ሊሊ ማርቆስ ኢሊሊ ብራ የ30 ሰከንድ ስንብት እንዲያደርጉልን በማክበር እንጋብዛለን። ኢሊሊ ብራ ሃቲ ወራ ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ የሮድማፍ ጃለሌ ሳኒ ሚልቶ ጅሬኛ ሳኒቲን ነጋት ጀዱኒ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ዶክተር መሐሙድ አህመድ የሙያ ጓደኞቹን በመወከል እንደዚሁ ስንብት እንዲያደርግልን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ጋሽ መሐሙድ ሚቹን ሆጂሳ ሪያንሳ ኦጉማ ሙዚቂስቶota kan artistoota kan bakka bu'uudhaan yeroo dhumaaf Ali Abbaa Jaalalaa, Ali Labsaa Tokkummaaf Bilisummaa, Ali Abbaa Sirna Gadaa, Ali Jaalala Labsee amma dhumaatti jaalala facaasee boqote nagaatti jedhu. እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ታላቁን ሰው እንዲሰናበቱት በማክበር እንጠይቃለን። ከበጀሞ በሽመልስ አብዲሳ አባሳኒ nagaatti yeroo dhumaatiif እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የክብር ስንብት ያደርጉልናል። ከበጀሞ አዳነች አቤቤ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔ የሮድማፍ ዶክተር ከበጃ ነጋዳሙ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ክቡር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ክብር ስንብት ያደርጉልናል። በቀጀላ መርዳሳ ሚኒስትራ አዳፊ ስፖርቲ እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል ክቡር አቶ አደም ፋራህ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የጽህፈት ቤቱም ኃላፊ የክብር ስንብት ያደርጉልናል። ከበጀሞ ኦቦ አደም ፋራህ
እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል የፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር የክብር ስንብት ያደርጉልናል። ከበጀሞ አገኘሁ ተሻገር አፍያኢ መነመሪ ፌዴሬሽኒ እናመሰግናለን። ከዚህ የሚቀጥለው መርሃ ግብር አሊ በሃይማኖቱ መሰረት ሶላት ተደርጎ በጸሎት የሚሸኝበት መርሃ ግብር ነው። ይህንን መርሃ ግብር የሚመሩልን ሼህ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንትን ወደዚህ እንጋብዛለን። አከስርና መንቲ እስላማቲ ከዳና ሰዱማ ታሊሱዳን ከበጃን ገገፈማ ሼህ ኢብራሂም ቱፋ ፕሬዝዳንቲ መነመሬ ዲሞተ እስላማ ኢትዮጵያሞ ከዳና ከና ካን ሰላተ ገገሳ አከኑ ኤገልሲሰን ከበጃን ጋፈና namoonni muraasa iddoo kana yoo jiraatan kanneen iddoo makeessan qabatanii akka teessan kabajaan isin gaafanna kanneen teessoo makeessan irra akka teessan kabajaan isin gaafanna amma salaatni xumuramutti kabajaan bakka jirtan akka teessan kabajaan isin gaafanna kadhannaan kun tasgabbiin akka kadhatamuuf bakkuma jirtan taa'a warri salaatan gara kanaan dhaabattu Abu don tayin hundi keessanu saffaa keessan bareechif akkuma jirtaniin xiqqoo asin duubatti nu deebi'aadha xiqqaasha duubatti akka saffaan hin banne duratti isin duratti saffaan akka hin damne hundi keessanu bakka jirtaniin rabbi isaa kadhachuudha araara saffaa keessan tolfadha صلاة التسين وكنا دام سايسات الجرا وانت تايف
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله رب التعارى رب رحمتها قلوف اللهم اغفر له وارحمه 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 وتقبله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين جلك بيساتس من فارسات رجرا آخر إسات اللي ربي تلشي شهادا غرفول ربي ديمي جرا لبي إسات آخراتنا كيست هسبتال إني جيسوتي غافتشو دفلكي سر الراقة دي غنغلتي بكماتين إساهاتي ورئساتي تجرتوتي سورة إسي وجين كأ أكفول ربي تتي جنة إسي ولين كأ جده نمن هندك أبته تائي سر الرتي ولين كانا جديني ديدي غنغلتي كأ سورة رمان وجين كأ جتشورا نمني كوني نموني سلام ما شك كل يوم كجرات تات ختمي رب تلشي علين دنيا في آخر اللي حجتي كندمه جنة ربي سهاسمته سفارس بربانو ور إسفكاتس أمري رب وهاكاه ديمس إسابية كنا فلا قدان هاته نقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ዳንዲ ግዱ ከነጅሩ ሳቃ እንግዲህ ይህ የመጨረሻው የክብር ስንብታችን መርሃ ግብር ነው። ይህንን ፊትለፊታችን የሚገኘውን መንገድ እንከፍታለን። ሰረገላው የመኪና አዘጋጆች አስተባባሪዎች ወደዚህ ወደ ፊትለፊቱ ኑልን። የክብር ዘብ እና የማርሽ ባንድ አባላት ወደዚህ መጣችሁ በክብር የመጨረሻውን ስንብት እናደርጋለን። ዳንዲ ቅጠለማን ጅሩ ከነኑ ገዲስቱ ማርች ባንዲን አኩመ ዱፋቲ ሳት ከበጀ ኢሳፍ መሉን አከገገስኑ ogeessonni kaameraa iddoo kana jirtan iddootti kana nu gadhiistu gidduu kana konkolaataaf banaa taasisa. እችን መንገድ ከፈታ አርጓት መኪናው በዚህ ስለሚያልፍ ቤተሰቦች የከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች እናስቀድማለን። ከዛም ሌሎቻችን በክብር ምንሸኝ ይሆናል። የመኪናው ሰረገላውን ወደዚህ አቅርቡልን። አሊ ብራ አዴሮ
yeroo dhumaatiif bakka inni yeroo dhumaa itti boqotu itti gaggeessuuf kanneen asitti argamtan kanneen addabaabayii michummaatti argamtanii fi mana keessan teessanii gaggeessaa jirtan yaadaan sabrii isiniif haa kennu jajjabaadhaa jecha ogeessonni gara kana daandii akka nu hubansiistan kabajaan gaafannaa. Kabaja isaaf maluun, kabaja gootaaf maluun, kabaja nama qaalii biyyaaf hojjetee dhaloota qaree waan biyyaaf malu hojjetee darbe kana kabaja olaanaan gara magaalaa Dirree Dhawaatti gaggeeffama. Namoonni kumaa kitilli bakka garaagaraatti akka gaddisinitti dhaga'amee fi akka hordofaa jirtan quba qabna. Akkasumas magaalaan Dirree Dhawaa Harargeen nama qaalii kana akka eegaa jirtan shakkiin qabnu. Kanaafuu gara sanatti kan gaggeessinu. አሊ ብራ እናደርግላቸዋለን በተለምዶ። ስለዚህ አሁን ሁላችንም ከመቀመጫችን ተነስተን እንዲሰማው ነፍሱ ደስ እንዲለው አንድ ጊዜ ከፍ ባለ ጭብጨባ አሊ እንወድሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ነፍስን አላህ ይዘንልህ፣ ፈጣሪ ይዘንልህ። ኢትዮጵያ አትረሳህም፣ ኢትዮጵያ ታስታውሳለች። እናመሰግንሃለን። በሰላም ረፍ። ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ቀደም ብለው ከኋላ እንዲሸኙልን እስከ ተወሰነ ቦታ እንጋብዛለን። የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች ቆንዳልቶሌ ኦላኖን አቦቲና Mootii aartiidhaa kan ta'e aartisti Alii Birraa, Doktora Kabajaa aartisti Alii Birraatitti bakka uummanni Oromootii fi sabaa fi sablammoota akkasumas ammoo lammiiwwan biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman argamanitti handhuura Oromoo fi Oromiyaa tan taate magaalaa Finfinneedhatti itti dhaammachuudhaan gara fuula rabbiititti nagaatti jennee geggeessineeti jirra. Miidiyaan keessanis ammoo FIB'n tamsaasa kallattiitiin gara toora sooshaal miidiyaa isaatii fi gara saatalaayitiitiinis isin bira keenyaan nagaatti rabbiin isaa ijara mataatiin isaa laalu fuulli rabbii isaa itti haa tolu jenna. Qophiin keenya tamsaasa kallattiitiin geggeessaa sirna aartistii Alii Birraatiif taasisaa turre kanumaan raawwateeti jira. Ammas TV'n keessan TV'n FIB tamsaasa isaa akkuma itti fufetti jira. Gara istiidiyootti kan isin deebisnu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaan isiniin jaa gama kiyyaan raawwadheetiin jira. Yeroon teessan yeroo gaarii isin haa taatu. በናሬሽን እንዴት ፕሮግራሙ
ማይሆን ከሆነ Karaman abbaa gadaa eessa dhaqeen galmasaa jajjabeessa jettee nu jajjabeessitee nutti himtee deemte karaa har'aoo akkamittiin murattee deemte garaa weelluu kee aartii kee isa dhibeef dawaa oromticha harar yaasa dirree dawaa mooticha muuziqaa Dr. Alii Birraa akkamittiin garaan citee taasirraa yaa guddicha sabaa beeku alagaanuu geesseeree yeroon kee dabareen godaanuu waggaa meeqantamaaf saba aarsaa taateef akkamiin dandeessee irraa adda baate urjii aartii keessaa burqaa arfan qalloo dhiistee qajeelteeree oromiyaa bal'oo nagaatti alii koo deemteeree jedhikaa akkamiin obsitee teessaree muuziqaa utuu bitaaf mirgaan alagaan gungumtuu bu'aan aartii har'aa kan keeti hundumtuu bara afaan oromoon qixxee afaan kaanii miidiyaatti ba'uun itti ta'e qaanii jarri afaan keenya balleessuu fedhanii baratti raadiyoo cabsanuun jedhanii sagalee kiilolee walaloon dabaaltee muuziqaa dubbatte jara afaan sakaaltee. Aartii afaan keenyaa guddisuudhaaf iyyaa itti ari'amte itti kolaafamte ittiin baate biyyaa ittiin dararamte argite.